SK te panong an pin ka clear tu te chi bai le vek ule he video hi tren khat chun kan mu to in kan renewal to mai thia I he pa hian mizo fet petrol pump treasury square amma account QR code alo bel ve ngot maya petrol thun tu te jinga account na paisa transfer man po an lo om nual ani ome hian nimin lama han thu po sa oma ama hria chon report turin an du ani ti in thu po sa oma thu bo zui ngala nia amaro che he pa hi an man to thu voilam khan reporter an oma QR code thak tu an man Aizawl police station na duty te chuan an report don bo zuin social media lama video darvak mizo fet petrol pump treasury square QR code scan sticker thak tu an man to police tinan soidanin mizo fet petrol pump QR code scan sticker thak ani chungchang a hian nimin ni kwa tha som pakha sang ni som ni pali khan report an dong ani oma mi then khat chuan QR code scan sticker alo thlaka hian petrol man an lo thun nual manani police ta chuan an chui zui nuwa QR code scan sticker thlak tu ni nge ya hriat hi an man ta a it's laro lua kumsom ni pathum it's lalzar le na fapa ni in shangchal kon lunglei tuna am veng Aizawl om mek nia in chala nia a mobile phone po an man sak ngalani a mobile phone a GPay transaction history atanga alandanin cheng sangkhat cheng jali som ni pangale cheng zariat som kwa awa in sang ni zathum som panga an thun mana midang nena cheng zariat som kwa athon chuak man bokani thu zo fiana tanga asaidanin it's laro lua hian mizo fet petrol pama QR code scan sticker thak tu ani thu hi aphalawa zela da ania tun ma in thu buai alani ngai lawani ome o khatiang khathil thlen dan ania a zialo khop maya hei mihring te chu kan sum du luat wangte sumle paya wangte pon kan thawa nuala kan du lo deuh thilte kan ti pha thina chu tiang deuh chi chuan he pa po hi ani ati lo thei lawani tun ma thu buai nei ngai lo engma buina po siam ngai lo ang velania amar che hei he tiang thil hi eng tiang aron tiringot nge ni ti chu rel ruin a in zot rewa sumle pai ama mole tuk wange nianga aril ru hi ani lo zong in kalve shim ti lai chu rel ruwa om dewa tin hei CCTV camera hian lo la fu lo pe se chu an hrit chuak mai na rin om si lawa he tiang thil lo om lo se chu ingi mo chen lok na alo tel doi don ti na te pon nia he thil thleng chungchang a hian kan police lam te po an viak a thakhop maya an thu don dan an soidana khan nimin lama he thil hi report an dong chawania chu tiang ani lai kara chuan ti hian tuna chuan an man thu kan hrile ta der maya kan police te an thazak zak khop mai e pon se he tiang thil thleng laka hian film khur apoi mo tak meu mewa he tun lai a phei chuan sumle pai manga in bum tiang chi tele til ti sang che chualna thil bau tiang chi van doina chi sang atam khop maya abikin he kan soifo to angin I Aizawl khopui chunga po mizo pa ngai ni che lo ti mayang namdang kan tiang chi pielama hei mizo ril ru ang pu phak lo ral tlan kan tiang chi te po an tam chau emema an nok chau emema chu tiang laka chuan kan soifo to angin kan du lo deuh thilte ton chau zel thiani wangin a le zola henglam konga hian kan film khur le zol te po hi abikin mi puilam te heng atang hian apoi mo khopin a hriat ani tin thilpoi mo deuh pakhat nia ka hriat chu a theile tlema million chin deuh ang phei chuan ti mayang theilo pon thei sam tum tha ka ti chu hei Aizawl khopuya om tan phei chuan kanin lia vela CCTV camera da hi thil him zok thil tha zok ani na chen hi tun lai khovela phei chuan atom to em maya engma ti hrelo engma ruk hrelo mi thil da that sa po I vala top hrelo hi engi moza tan oma chumi thil chu bau chumi poisa chu bau tiang chi te chumi te in chuan rok tiang chi te mu tu le ngai thlak tu tam sau emema he tiang laka hian abikin Aizawl khopuya cheng te an poimo le zolin ka hria mani in le avela him zok thei nan te po thei top chuwa film khona tha zok te kan in ti muwa CCTV camera thleng puwa kan in ti mu chau hi
thil poimo le thil thatak ni te pon na hriat ani Es que te ponen tin heng ba ka hian hei thin khat chon kan hre theu to mai theya van doi thlak tak main het langwal zo ming lian a hi goa karin asulo maya adin mun a serious angreng hliani tuntuma hian nge thil thlen dan te kan thlirin kan ngai thlau le don ani goa mizo tlangwal motorin asu he thil hi nimin lam thil thleng ania zo ming liana kumsom ni panga aizol chu goa motorin asua adin mun a thawak lawani goa mizo welfare hroi tu ten an soidanin zo minglin a hian scooty a khala wrong side ta motor ron tlanin asu nia hriat ania asu tu hi police in an man to a zo minglin a chung te po chanchin hril an ni to zo minglin a hian ni khuwa a hrilawa CT scan result atang chuan a thluak a solawa a khaberu a sona hleya a benga te thi a chuaka anati akhat dokin aron out sok le thin ani ome zo minglin a hi casino a thok ni in a tho mek na atanga bangin tun hnai maya casino danga thok turani ho athenten gandam na te nilo deuh dewa mani non kholo nan tia kan man lain athente chu thei top chuin an buai emema chu tiang lai kara chon hei he tianga te po van doina lo tok palte anom vele zela azia lo thin khop maya mi om thadu lo ko mobile deuh ni lem san lo ang chi te pe hi chu an khong ai thlak du bika he tiang thila po hian an van doina to te an lainat om bik tak zet zela zo ming lian a po hi ali lam zong chuna van doi ve hrim hrima goa namdang sutur atam don te reng nen ti hian kan mi zo pui ber kher a van doya atang lai po hi ali lam zong tak chuan a van doi thlak ang reng viawa imponi sila I nam thataka a om chhole the nan te tong trai ne lama te tong trai pui thewila chumi ni rwal chuan kan soi to thinangin kong sang sanga I ruichunga motor khal ang chi te mani thatlai hun ang chi te pathian in dam namin pek te nun le taksa ti chiat vek nana mani ro hi chu tu te pon tumlo thar turin kan in som thar vele duni a thuina a siang dewin du dana om chu du lo dana om na an tiang deuh khan kan du dana kan nun le taksa kan man chho chuan a to pa kan du lo deuh thil kan to thin awangin kan nuna a thlen thin awangin mani en controla ril ru nei rana kan hun le ni te kan man thiam hi apoimo tak zetani ti kha heng thil thlenga tang te pon karon soi thar vele hrim hrim du ni